Chagulaka kama atakuwa mkongomani wala muganda wala mnyarwanda, sisi tulijire turuve mkongo. Hakuna mtu mwenye lituleta mkongo. Kongo ni yetu. Kama mwenye iko Kinshasa, kama mwenye iko Equateur, hakuna mwenye lijire turuve aseme azaliwe kama ni wapi. Na hakuna mwenye ananipatia nationality. Utanipatia nationality sawa nani? Si hatuombe watu atribuane. Hatuombe watu atribuane nationality. Hapana. Nationality tuko nayo, tuko bakongomani, tulizaliwa mu Kongo, baba wetu walizaliwa mu Kongo, batatetu walizaliwa mu Kongo, hatuko naomba nationalité. C'est le cas des attaques aériennes lancées par des drones kamikazes visant principalement l'aéroport international de Bangoka et d'autres installations militaires à Kisangani. Tous les drones lancés ont été détruits avant d'atteindre leur cible. Les premiers éléments de l'enquête, constitués sur base des débris des drones, indiquent le pays probable de fabrication, le type de drone et la charge explosive portée par drone. Toutefois, l'approfondissement des enquêtes se poursuit et les dispositions correspondantes à toute forme de nouvelles menaces sont prises. Dans le sud Kivu, nos forces loyalistes ont fait échec aux attaques de la coalition RDF M23 AFC par la reconquête de plusieurs villages. Elles poursuivent la défense de la patrie dans les moyens et hauts plateaux de Fizi, Uvira et He has executed with diligence and professionalism. He previously commanded operations against Al-Shabaab up to 2022, overseeing force readiness and combat effectiveness in a complex operational environment. He has commanded infantry forces at all levels and directly executed strategic missions in the Democratic Republic of Congo, Republic of South Sudan, and Somalia, all aimed at eliminating terrorism and creating a stable region. Ni nyuma yuko impande zombi zemeranyije guhagarika imirwano mu buryo bwa burundu ni mu masezerano baherutse gusinyana i Doha muri Katari, ni ku buhuza bw'icyo gihugu ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Yewe rero hanashyizweho itsinda rigomba kugenzura iyubahirizwa ry'ako gahenge, aho na Loni yavuzwe mu bijyanye n'abazashyigikira rwose bijyanye n'iryo yubahirizwa ry'agahenge. Ariko kandi nihaciye kabiri ni nyuma yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwemeje ko bugomba kwihorera ku kigero cyo hejuru ngo bijyanye nuko uruhande rwa mama 23 ngo rwagerageje kurasa muri Kisangani. Ariko kandi nkuko inama idasanzwe y'abaminisitiri yerutse guterana kuri uyu wa gatanu yabyemeje, bavuze ko ibitero byose byagabwe na mama 23 bikozwe na drone zabo ngo zose zangirijwe mu kirere zitari zagera ku butaka. Watangiye ukurikira agace gato cyane k'amashusho. Muri rusange rero ni inkuru tugiye kuba tuzindukiraho igaruka ku mirwano yongeye kubura ku kigero cyo hejuru. Benjamin Mbonimpa, uyu ni umunyamabanga uhoraho wa mama 23, ni nawe uyoboye intumwa za mama 23 mu biganiro, aramagana cyane iyo mirwano yongeye kubura ndetse agateguza ko ibi bishobora gukora kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo ari ayo makuru gusa nkufitiye, ndaza no kwerekeza mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi mubwire ko imbonera kure zakatiwe igifungo cy'umwaka zizira kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zinyuze mu nzira z'ubusamo. Ntabwo ari ayo makuru gusa nza kugarukaho, ahubwo ndaza no kwerekeza ku nkuru iherutse kubabaza benshi. N'umwe mu bana ba Gaddafi, uyu byavugwaga ko ashobora no kuba agiye kongera kumusimbura na cyane ko yarashyigikiwe n'abaturage, ariko kandi aherutse kwicwa arashwe. Kuri ubu ngubu haravugwa akaboko k'ibihugu bibiri ni mu rupfu rw'uyu muhungu wa Gaddafi. Turaza kubigarukaho mu buryo bwihuse. Ni ku munsi w'ejo abakurikirana imbuga nkoranyambaga mwiriwe mubona amashusho ya Barack Obama n'umugore we bagizwe inkende. Perezida Donald Trump numwe mu bakwirakwije ayo mashusho, bamwe rero bakabifata nko kuba n'ubundi iki gihugu gikomeje gushyira imbere irondaruhu, aho n'ubundi perezida yahisemo gufata mugenzi we w'umwirabura akamugira inkende ndetse akanabikwirakwiza ku mbuga ze nkoranyambaga. Ibyo nabyo turaza kuba tubigarukaho turebera hamwe uko benshi bakomeje kugenda babivugaho. Hagati aho mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, umugaba wungirije w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka yapfuye. Turaza kurebera hamwe icyo yazize. Ni mu gihe kandi nkuko mwabibonye ku munsi w'ejo mu mashusho yakwirakwiye hose, General Muhozi Kainerugaba yambitswe umudari wishimwe na Sereba
reba hasi handitse subscribe, nayo makuru ndaza kuba ngarukaho. Ariko kandi ntabwo ariyo gusa, ndaza no kukubwira ko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko FARDC yongeye kwigarurira uduce twinshi two muri Kivu y'Amajyepfo, nabyo ndaza kubigarukaho mu buryo bwihuse. Hanyuma nkubwire ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo uyu yahuye n'abanyamurenge i Washington DC, niho ari mu ruzinduko. Ni mu gihe igoma Guverineri Bahati Musanga arashinja Tshisekedi n'ubutegetsi bwe ngo gukinisha ikibazo cy'ubwene gihugu, ni mu gihe bishobora gusenya mu buryo bwa burundu igihugu cyose. Naho rero imirwano nyine yongeye kubura mu gace ka Mungara, AFC M23 ikavuga ko igomba gusubiza ibyo bitero ku kigero cyo hejuru 5-5. Rero reka izi nkuru zose tuzive imuzi n'imuzingo mu buryo bwihuse. Ni Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yambitse umudari w'ishimwe umuhungu we akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba, ni mu rwego rwo kumushimira ku bwa misiyo zo kurwanya iterabwoba yagiye akora mu bihe bitandukanye. General Muhoozi yambikiwe uriya mudari ikabare ahijirijwe ku nshuro ya 45 umunsi w'itariki ya 6 Gashyantare tarehe 6 ingabo za NRA zari ziyobowe na Museveni zibohoye Uganda. Uyu generali yambitswe umudari w'ishimwe kubera uruhare yagize mu kuyobora ibikorwa by'ingabo za Uganda birimo ibyo guhashya umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab ndetse no kuyobora misiyo zitandukanye mu bihugu bya Somalia, Sudani y'Epfo cyo kimwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya Uganda UPDF kiravuga ko General Muhoozi Kainerugaba yashoboye gusohozanya ubushishozi n'ubunyamwuga misiyo zihariye, akaba yaranashoboye kandi kuyobora ingabo mu rwego rwo gukomeza kurwanira ahantu ngo hagoye cyane kandi zikagera ku ntsinzi. Yunzemo ati aheruka kuyobora operasiyo yo guhashya Al-Shabaab kugeza mu mwaka wa 2022 kandi yashohoje misiyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Repubulika ya Sudani y'Epfo cyo kimwe na Somalia, zose zari zigamije guhashya iterabwoba no gushyiraho akarere gatekanye. Museveni yambitse General Muhoozi umudari w'ishimwe ni nyuma y'amasaha make cyane uyu muhungu amushimiye ku bw'intsinzi yegukanye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi gushize. Na amatora uyu mujenerali yagaragaje ko ari aya mbere yabayeho mu mahoro mu mateka yose ya Uganda. Kainerugaba usanzwe ari umujyanama mukuru wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu bikorwa byihariye yavuze ko intsinzi se yegukanye ngo yari ikwiriye kandi ngo niyo ya mbere ikomeye kuva mu mwaka w'1996. Yamwijeje kandi ko nk'ingabo bifuje rwose kumushyigikira mu rugamba arimo rwo guhindura Uganda igihugu gifite ubukungu buciriritse. Museveni ku ruhande rwe yashimiye inzego z'umutekano kubwo gusigasira umutekano ni mu gihe cy'amatora, avuga ko abasirikare bakoze akazi kadasanzwe kandi ko bari mu mugambi wo gukomeza kurinda igihugu cya Uganda ndetse no gukomeza gushyira imbere igihugu cya Uganda muri iyi nzira y'iterambere, ndetse ko barwanyije uwari we wese wagerageje kuba yadobya ayo matora. Ni mu gihe n'ubundi aho muri Uganda Major General Francis Takirwa wari umugaba wungirije w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka yapfuye nyuma y'igihe kirekire yari amaze arwaye. Takirwa yari umusirikare wa UPDF kuva mu mwaka w'1989, akaba yaragiye ahabwa imyanya itandukanye mu buyobozi bw'ingabo. Ni imyanya irimo kuba nk'umugaba wungirije w'ingabo zirwanira ku butaka, kuyobora diviziyo ya 2 y'ingabo za Uganda ikorera Imbarara, ndetse no kuba umuyobozi ushinzwe uburezi, siporo n'umuco mu ngabo za Uganda. Takirwa kandi yari umwe mu ngabo za Uganda kuva kera, dore ko hagati y'umwaka 2011 n'2012 nk'ubwo ngubwo yoherejwe muri Somalia mu butumwa bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bwo kugarura amahoro AMISOM. Mu mwaka w'1965 nibwo uriya musirikare yavukiye Imbarara, n'imbere yo kwinjira mu gisirikare mu mwaka w'1989 nk'umusirikare yitabiriye amahugurwa ya gisirikare mu bihugu nka Uganda, Tanzania, Ubushinwa, Misiri ndetse na Afurika y'Epfo. Reka iyi nkuru nayo tuyigarukeho mu buryo bwihuse kubera ko yongeye gukurura amarangamutima ya benshi ku isi yose. Ni Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasibye ku rubuga rwa Truth Social n'amashusho yari yashyizeho agaragaza Barack Obama yasimbuye ku butegetsi n'umugore we Michelle Obama bameze nk'inkende.
Trump ni kuri uyu wa gatanu yabwiye abanyamakuru ko nta kosa rijyanye n'ayo mashusho yigeze akora, ahubwo yayabonye nk'agace k'intangiriro yayo kandi ngakayabona nk'amashusho yari akomeje kugenda kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, maze ngo umukozi we aza kuyashyiraho. Senateri mu ishyaka ry'abarepublikani rya Trump, Tim Scott, usanzwe ari umwirabura, kuri uyu wa gatanu yari yasabye Trump gusiba ariya mashusho yise ikintu cy'ivangura cya mbere gikomeye cyabayeho mu mateka yose ya White House. Presidansi ya Amerika yari yabanje kugaragaza ko ariya mashusho nka video isanzwe ngo yo kuri internet igamije gutebya cyangwa se gusetsa, ariko nanone igihugu cyose cyaje gucikamo igikuba, hanyuma Perezida Donald Trump aza kuyasiba. Icyakora cyo ni nyuma yo kotswa igitutu cyinshi n'abantu batandukanye barimo abasenateri benshi b'abarepublikani. Amashusho yaje gukurwa kuri urwo rubuga rwa Truth Social rwa Trump, ariko kandi abaturage bakaba bateguza ko bashobora gutangiza imyigaragambyo karahabutaka bagaragaza ko ubutegetsi bwa Trump bukomeje gushyira imbere irondaruhu. White House kandi yavuze ko umwe mu bakozi bayo ngo wari washyize ku rubuga ari amashusho mu buryo bw'amakosa ko nawe ashobora kubihanirwa. Usibye Obama na Michelle Obama, hagaragara muri ayo mashusho kandi n'abandi benshi cyane bakomeye mu ishyaka ry'abademokrate nabo bagaragajwe nk'inyamaswa zitandukanye, barimo nk'uwitwa Ocasio uhagarariye New York ni mu nteko nshingamategeko, meya w'umujyi wa New York Zolohani ndetse na Hillary Clinton. Trump yasibye ariya mashusho ni nyuma yo kotswa igitutu n'abanyepolitiki benshi bagaragaje ko ibyo yakoze byuzuyemo ivangura ryo ku rwego rwo hejuru. Hanyuma rero reka dukomereze mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi mu buryo bwihuse. N'ubundi n'urukiko rukuru rwa Cibitoke ni mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi kuri uyu wa gatatu Gashyantare 2026 rwakatiye imbonerakure 5 igifungo cy'umwaka ni nyuma yo guhamwa icyaha cyo kubangamira umutekano w'igihugu. Imbonerakure n'urubyiruko rushamikiye ku ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi, akenshi ntabwo uru rubyiruko rujya ruvugwaho rumwe kuko akenshi bijandika mu bibazo bitandukanye byibasira abaturage, cyane cyane abo mu yandi mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu igaragaza ko nk'ubwo ngubwo mu mwaka ushize wonyine wa 2025 mu Burundi hishwe abantu barenga 400 bagera no kuri 110 baribasirwa ku kigero cyo hejuru, byose kandi bikaba byaragiye bikorwa n'imbonerakure. Ni mu gihe u Burundi bwafunze umupaka wabwo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Ukuboza 2025. Izi mbonerakure zavuzwe mu bikorwa byo kwambutsa abanyekongo bari barabuze aho banyura basubira iwabo. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko izi mbonerakure 5 ngo zambutsaga abantu mu mugezi wa Rusizi utandukanya ibihugu byombi, zikanambutsa imirimo itandukanye irimo nk'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'ibicuruzwa hifashishijwe inzira zitemewe n'amategeko. Perezida w'urukiko rwa Cibitoke Sylvestre Mukeshimana yanzuye ko ibyo imbonerakure zishinjwa ngo rwose zirabihama, maze ahamya ko icyo cyaha kigomba gukurikizwa. Ni mu gihe kandi ngo bijyana nuko ubusugire bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubwo Burundi bwakomeje kurengwaho. Amenyesha ko bakatiwe igifungo cy'umwaka bacibwa n'ihazabu y'ibihumbi 50 by'amarundi. Mukeshimana yaburiye abarenga ku mategeko ko bazajya rwose bahanishwa ibihano bitandukanye n'ubutabera, kandi ko nta gutoranya na guto kuzabaho muri icyo gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Natangiye mbigarukaho kandi ko Tshisekedi Chilombo ko yakiriye abanyamurenge. Ni mu gihe ari mu ruzinduko rw'akazi Washington DC ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yakiriye itsinda ry'urubyiruko rwo mu muryango w'abanyamurenge. Nk'uko byatangajwe n'ibiro bya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uru rubyiruko rwagaragaje gushyigikira imbaraga za diplomasi n'ibikorwa bya Perezida bigamije amahoro arambye mu burasirazuba bwa RDC. Bakaba banze kandi icyo bise igitero cy'u Rwanda, bakavuga ko ari ukwigarurira ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ndetse ngo n'ikoreshwa ry'izina ry'umuryango w'abanyamurenge ni mu ntambara zitandukanye. Perezida Tshisekedi yashimye uru rubyiruko ni kubwitange rwagaragaje, maze yarushishikariza gukorana umwete, yewe rero ngo no gukorera mu bumwe bw'igihugu, amahoro n'ejo hazaza ha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ashimangira ko ubumwe bw'abanyekongo karibwo nkingi y'iterambere n'umutekano urambye.
ntabwo ari ayo makuru gusa nakomeje nkubwira ko nkugezaho, ahubwo nakubwiye ko Goma guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru uri munsi y'ubuyobozi bwa AFC M23 Bahati Musanga Erasto yatangaje amagambo akomeye cyane agenewe abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ahanini ni ubutegetsi bwa Kinshasa. Arabushinja gukomeza gukoresha amoko kandi ngo ntabwo bazi ikibazo cy'ubwene gihugu ko gishobora kuba cyarindimurira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yose mu muriro utazima. Ni mu butumwa yatangaje mu rurimi rw'igiswahili watangiye ukurikira, guverineri Bahati yavuze ko nta muntu n'umwe wahisemo aho yavukiye, aho yaba ariho hose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda cyangwa se u Rwanda. Yagize ati nta muntu wahisemo kuvukira muri Kongo cyangwa se ahandi, twisanze muri Kongo. Nta waturemye ngaturemera hazaza, Kongo ni yacu nk'abo b'Kinshasa, Ekwateri n'abandi. Nta muntu n'umwe wahisemo rwose kuhavukira, twese twisanze turi abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva kera, kuva ku bisekuru byacu, kandi rero twavukiye muri iki gihugu. Aya magambo yakiriwe nk'ubutumwa bwo kwamagana ivangura rishingiye ku moko ndetse no gushimangira ko abaturage bafite uburenganzira bungana bwose bwo kwitwa abanyekongo. Hagati aho rero ni nyuma y'amasezerano atandukanye, imirwano yubuye ku kigero cyo hejuru. Ni kuri uyu wa gatandatu tariki ya 7 Gashyantare hamenyekanye amakuru y'imirwano yabereye hafi ya Mukangara, ni mu gace ka Mwenga, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni imirwano yo ku kigero cyo hejuru kubera ko yumvikanyemo ibitwaro biremereye, amadrone ndetse n'intwaro zorohereje. Ikaba yarihanganishije FARDC n'umutwe wa AFC M23. Ni mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umunyamabanga mukuru wa AFC M23 Benjamin Bonima. Uyu mutwe watangaje ko ibirindiro byawo bikomeje ngo kugabwaho ibitero bya buri munsi kandi ku kigero cyo hejuru, hanifashishijwe amadrone ndetse n'ibindi bitwaro biremereye, haba muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo. Icyo yise ihuriro ry'ikibi ngo rikomeje kwangiza amasezerano ya Doha. Benjamin Mbonimpa unayoboye intumwa za M23 mu biganiro bya Doha yavuze ko AFC M23 igiye kwirwanaho kandi kigiye gusubiza igitero cyose naho cyaturutse. Anongeraho ko nta ruhande mpuzamahanga na rumwe uzigera rwamagana ibitero M23 nayo izagaba ku ruhande rwa leta, ni mu gihe leta ariyo yabanje kwica agahenge kandi ayo mahanga gaceceka. Yongeyeho ko mu gihe ibyo bitero bikomeje kugenda bibangamira ibirindiro bya AFC M23 cyo kimwe n'abaturage b'inzira karengane kandi nk'amahanga agakomeza guceceka, bityo rero ngo ayo mahanga n'ubundi ntazongere kuvuga mu gihe M23 izaba yatangiye kwirwanaho. Iyi mirwano ibaye mu gihe hakomeje kuvugwa ukwiyongera k'umwuka mubi ndetse no kutizerana kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'agahenge mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi tukivuga kuri iyo mirwano, guverinoma yatangaje ko FARDC yongeye kwigarurira uduce twinshi two muri Kivu y'Amajyepfo. Ni Minisitiri w'Ingabo z'igihugu yatangaje mu nama y'abaminisitiri yabaye kuri uyu wa gatanu tariki ya 6 Gashyantare ko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo zaburijemo ibitero by'ihuriro ryiswe RDF M23 AFC, maze ngo bongera kwigarurira uduce dutandukanye turimo Minembwe Centre. Uyu muminisitiri yongeyeho ko kugeza ubu ngubu ngo FARDC zikomeje kurinda ndetse no kwitabara mu duce twose hagati mu misozi miremire ya teritwari na Fizi, Uvira, Mwenga n'ahandi hose. Ingabo za leta zikomeje kwitwara neza aho imirwano igikomeje. Icyakora cyo rero ibi bijyanye no kuvuga ko bigaruriye Minembwe Centre bakanabivuga mu nama idasanzwe y'abaminisitiri, nubwo babivuga uruhande rwa M23 na twirwaneho nabo bakomeje kuvuga ko bahagenzura. Kugeza ubu ntabwo turabasha kumenya neza amakuru yo kwizerwa yemeza ugenzura iki gice, gusa uruhande rwa leta rukomeje kwigamba ko ari rwo rwahafashe kugeza nubwo byanasohotse noneho mu myanzuro y'inama y'abaminisitiri. Kuri uyu wa 2 Gashyantare ubuyobozi bwa gisirikare bwari bwatangaje ko FARDC ko zahaye igihombo gikomeye cyane umwanzi, ni ukuvuga ihuriro rya M23 na twirwaneho mu mashyamba y'uturimo yo muri teritwari ya Fizi, aho abarwanyi ngo barenga 30 ba M23 bagize uruhare mu mirwano, bose ngo bahasize ubuzima ndetse ngo hanafatwa n'abandi benshi cyane bari bafatanyije n'izo mpande ebyiri
barimo abo mu mitwe ngo yatwirwaneho cyo kimwe na Gumino. Nubwo izi ntsinzi za gisirikare zavuzwe, umutekano uracyari muke. Uduce two mu misozi miremire dukomeje kuba utwiganjemo ingabo nyinshi, ni mu gihe abaturage nabo bakomeje kwibasirwa n'ingaruka z'imirwano zirimo kwimurwa ku bwinshi ndetse n'ihohoterwa. Icyakora cyo aya makuru yo kuvuga ko uruhande rwa leta rwivuganye abasirikare ba M23 barenga 30 ntabwo M23 yigeze yemeza cyangwa se yavuguruze. Nkuko byatangajwe n'inzego z'ubutabazi bw'ibanze, ukwiyongera kw'imirwano guhera mu Kuboza 2025 muri Kivu y'Amajyepfo kwatumye kandi abantu barenga 500 bava mu byabo, by'umwihariko ni mu duce twa Uvira, Warungu, Mwenga, Shabunda, Kabare, Fizi cyo kimwe na Karehe. Mukomeze mugire ibihe byiza. 5 kuri 5 turakomeza kubana no mu yandi makuru atandukanye. Nahisemo kugutegurira iyi nkuru yari ikubiyemo amakuru menshi, ni mu rwego rwo kugira ngo nuzuze inshingano zanjye zo kukugezaho amakuru yose, dore ko ku munsi w'ejo tutabanye neza nkuko bisanzwe 5 kuri 5, ariko uyu munsi ndahari nk'ibisanzwe.